Negociante quiosque sira triste o preço necessidade básico ne besai macas. Tampa situação ne foi impacto basira ne rendimento. E denemak sentimento negociante quiosque Aurélia da Silva. O ensaio Aurélia ne situação tu me acompanha reportagem do jornalista Joanina Belo. Atau entrevista con abas relaciona necessidade básica de polícia e a mercado. Atau tem informação clara e a uma negociante que os Aurélia da Silva firma e desistir muito. Mas bene mau ita triste tambah ita morisi cidade ne mana sira hatene. Tambah cidade ne boto toto osang tu de. Nebe itene rendimento ne dia canto ita contente. Rendimento ne ladung dia canto ita triste. Sim. Inshallah kaya polling sasan sirang be magal. Polin sasan ne ansa agora ne sasan sa out kedas. So kafe timor ne ma ansa polin na pati. Mai be sasan ho tu ne sa out ke sa makas ne mina. Ne mina ne makas le. Antes ne hira. Antes ne ansa mina sirne ladung da agora ne sasan ne sa be makas. Sa makas ne polling saba polling. Mina ne agora be sa ida be 5 liter ne sa $29 50 sen. Ida 1 liter ansa $1 ne agora 24 50. Karena sasan sa mina kona be mina ne sa makas. Idinemak entrevista si negociante que os Aurélia da Silva. Masafan na be necessidade básica na be polícia e a mercado de polícia mina be incluir sasan sila sede. Possível no Joanina Belo ou Blandina Malo, Kilahikas ba Studio.